Ripoti kuma bururi-ini wa South Africa ya njanjo muthemba wa Astrazeneca kwaga kuhotomia moruru ma muthemba mweru wa coronavirus ni cungiriirie Akenya kugia na guoya wa njanjo ino iretanyitwo gukinya guku bururi-ini ihinda-ini o riothe. Kuringana na Willis Akwale, Murugariri wa kamiti ya kurumbuiyania na njanjo ya Covid-19, augite uthuthuria uria utafanitio wonanitie muthemba mweru wa coronavirus iria kinyite guku bururi-ini iri na ngurani nene na muthemba mweru wa coronavirus iria iri bururi-ini wa South Africa na bururi-ini wa Ngeretha. Koguo njanjo ino ni kuruta wira guku bururi-ini. Kwa wakati huu kupambana na ugonjwa wa corona ni kuhakikisha kwamba watu hawapati makali yake, hawalali hospitali na wakakuwe na vifo. Utafiti uliofanywa kule Afrika Kusini hasa uliguzia sana juu ya ugonjwa ambao si mkali sana, ile tunaita mild to moderate. Willis ni augite gitumi kinene kia bururi wa Kenya gukorwo gicagura kuthira njanjo ya Astrazeneca ni undu no ithecwo mundu wothe o tiga atumia aritu. Maana hatutataka chanjo iende kwa mtoto ambaye hajazaliwa. Kwa hivyo ni baada ya mama kujifungua. Kwa sasa siwezi sema ni muda mgani, lakini tutakuwa tukitoa maelezo zaidi juu ya hiyo muda. Akenya mari na mawoni ngurani megie njanjo ino, aingi ao makionekana kumikirira nganja. Itakam fake na original. Hii original idungwa watu wakubwa, watu wakubwa. Ingine idungwa watu wengine wa chini, which iwa affect baadaye. Nile nzuri ni ile napewa tu watu wa US. So mimi ukiniuliza siwezi heri nikufe. No matabite gutheco tone magitheco TV-ini nya hakwa njigatheco. Ni maturehere nyamu ukakona wendi wa uthi guthecwo theco tondu umwe ni ngathi guthecwo. Maya mokite oriri namba ya arwaru yongererekete na andu 132 na gukinyaniria andu 102 353 aria marwarite murimu uyu, andu 62 makihona na gukinyaniria andu 48,790 no andu 3 ni matoretio na magakua, namba ya ikuo ikirugamira andu 1,798. Girifotera Kameme TV, ritora kwa ni Wanjiru wa Foro.